Lav Kovač Alfabet šume, video i interaktivna 3D aplikacija 2022. godina. Šuma kao mitološki entitet, šuma kao harmonični ekosistem, šuma kao terapija, šuma kao društveni kolektiv, šum A. Alfabet šume nastoji da prikaže ono nevidljivo u prirodi, složenu i raznoliku komunikaciju i interakciju biljnog sveta, vodeći se kako modernim naučnim istraživanjima, tako i mitološkim uverenjima, individualnim zapažanjima i religijskim učenjima. Pored ideje bekstva od zagađenja urbane svakodnevice, ovaj 3D generisani audio-vizuelni svet može da služi i kao terapija za senzibilisanje čula, na suptilnosti zvuka, slike i ideja, može izazvati golicanje mašte, otvarajući mogućnost za drugačiju interpretaciju i doživljaj šume.